ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Ramazan ayında her Müslüman kişisi izgi amellerini kübrak kılırga tırışa. Hem şuşa izgi amellerinin birisi elbette ol Kur'an oku. Yani Kur'an'ı bizne alıp, mana ol bizning aldımızda tıra, alıp, okup, savaplar jiyirga. Ma'lum bo'lgancha, Kur'an'ning her bir harfi içinde Allah Teala bizga belgili bir savap yaza. Mesela Kur'an'ning bir harfini okusak, bizga Allah Teala 10 savap bere. Aytik, bizga ma'lum bo'lgan Yasin suresi. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin degan so'zda iki harf. Ya harfi ham sin harfi. Demak, ya harfi için biz aldık 10 savap, sin harfi için aldık tag'in 10 savap. 20 savap aldık. Ko'p vaqt aldı bu. Biz o'rindan silkinmadik de. Bizga Alloh Taala savap yazdı. Mana shunga ko'ra, shushu savaplar ko'rak bo'lsin uchun kishi o'rnidan silkinmaycha, iyinden de chiqmaycha Kur'an o'qib bu savaplarni ola. Albatta endi Kur'an o'qir uchun Kur'anni o'qiy bilirga kerak. Ya'ni ma'lum bo'lgancha Kur'an bizga keldi g'arab tilida. Agar da endi sen shushu Kur'anni o'qirga tilasang, g'arab harflarin kiminde bilirga tegish, tilin bilmasang-da. Mana biz qachog'inda inglizcha so'zlarning ma'nosini bilmasak-da, belgili bir qoidalarni o'rganib, bu so'zlarni o'qiy olamiz. Tatar sözlerin şulay yok. Ma'lum bo'lgancha masalan Vladimir Vladimirovich Putin da bir yılını Tatar tilinde müracaat etti. Tataristan halkı aldığında. Lakin ul Tatar tilini bile degan söz tugul. Harflerini jiyib, ulanı o'qiy ola. Mana bunda da şulay. Arab tilinde de Arab harflerini bilsang, sözlerini o'qirga mümkün. Ma'nosini anglamasang da. Hem Allah Teala bilgili bir muciza bilen Kur'an'ni o'qigan vaqtda ma'nosini anglamasang da bizga savop yaza. Bu birden bir shunday kitap, boshqa andi kitap yo'q. Agar sen açasın ekan bir adabiy asarni harf jiyib o'tirgan uchun, o'qigan uchun senga savop yazmaylar. Sen aning ma'nosini anglab o'zingga lazzat olasan. Kur'anni o'qib savop olasan, o'qib lazzat olirga bo'la. Ham so'rovtuva. Agar da sen g'arab harflarini bilmasang, bu savobdan mahrum qolasingmi? Ayyi. Agar sen g'arab harflarini bilmasang, bu savobdan mahrum qolasan. Lekin chiqu yo'li bor. Nechig etib, Qur'onni yoddan o'qirga bo'la. Agar sen Qur'onni yoddan o'qisang, shulay yo'q savob. Buning uchun masalan belgili bir o'qituvchi bilan o'tirib, sen Qur'onni aning so'zidan yodlay olasan, ovozundan yodlay olasan. Amma kitaptan indi qarab o'qiy olmaysan. Hozir so'rovtuva, kirillitsada o'qirga yaramasmi ekansan? Bit shushu g'arab harflarin a, b, t, f ularni bit ko'chirga bo'la kirillitsaga. Ham kirillitsa bilan o'qirga bo'la. G'alimlarning bunda so'zlari birdam. G'arab tilin, Qur'onni g'arab harflaridan boshqa alfabetda o'qirga yaramay. Niçin? Çünkü bir alfabetta g'arab tilin çağıldıra almay. G'arab tilinde bar harfler, alarını başka alfabetka kirtib bulmay. Mesela f harfi. Ol satugul, ol f. Bu harfni Tatar tilinde yok bu. Anı nechik anlatırga. Ya bulmasa mesela Tatar tilinde bulgan g harfi. Bu Rus tilindeki g harfi. Ol g'arab tilinde yok. G harfi deybiz Tatar tilinde. Lakin g'arab tilinde tag'in bar ayn degan harf. Ani o'qirga kerak ayn deb boshqacha o'qiy olmaysan sen ani. Ham boshqa shunday harflar bor. Rus tilli xalqqa umuman o'qirga avurroq. Anga tilin ko'proq o'tirga kerak Tatar tilli kishiga qaraganda. Shulay etib bir alfabetda boshqani olishtira olmay. Tatar tilinde alfabeti bar shulay bit kirillitsaga negizlangan kirillitsadan olishtira olmay. Biz kullanırga mecbur biz başka türlü alımlarını, anlatmalarını
Менә шуңа күрә дә, әлбәттә, гарәп хәрефләре белән генә укырга кирәк. Хәзер инде сез әйтерсез, ә бит бик күп китапларда кириллица белән язылган. Бу дөрес түгелмени? Син монда нинди фитнә чыгарып утырасың дип. Бу хәрефләрне язырга имамнар, галимнәр мәҗбүрләр, бер дә гарәп хәрефләрен өйрәнә алмаган кеше өчен. Ягъни шушы рәвешле дугаларны өйрәнергә була, телеңне ватасындыра булса да. Бу рәвешле әзрәк кенә ничектер гарәп сүзләрен әйтергә өйрәнергә була. Әмма Коръән укыйсың килсә, Коръәнне матур итеп укыйсың килсә, әйтелгән бит Коръәни Кәримдә Бисмиллаһир-рахманир-рахим вараттилил Коръәна тәртилә. Коръәнне мәгънәсе белән килеп дөрес итеп укыгыз. Кагыйдәсе белән укыгыз ди. Шулай укыйсың килсә, гарәп хәрефләрен өйрәнмичә булмый. Менә шуның өчен дә бары тик гарәп хәрефләре белән укыган очракта гына Коръәнебез камил була, дөрес була, савабы да күбрәк була. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.